Bharat haktor kaisa historic grade khainani thangui tongo. Bahai ke engge norok Chandrayaan 3 mission khunajagna moon mission hayake tal Chandrayaan 3 no swkang landing da khaimano manya hini ISRO tai kwbangma borok no wanchuklai tonglaimani wanalaijagoi. Tamoni himle Chandrayaan 3 talo landing nani 23 August Russia ni luna25 borokni bo moon mission no omo Russia Research Organization Roscosmos ni tui horjak luna25 21 August luna25 soft landing na tongmani haifano nglia bini mari mote bo thangna nangmani kahumke thanglia amoni pore tola thangi krasangi thangka hayake phari thangka Fano luna25 by Chandrayaan 3 horbai sal Russia ni luna25 ni budget ngakai 1600 crore Chandrayaan 3 ni budget ngakai matro 615 crore amoni bagino talo sogwi ngakai Chandrayaan 3 ngakai 40 day hayake 40 din nango Russia ni luna25 ngakai only 10 days si 10 din si among kha Russia ni luna25 ni map bo bisik asuk prithibino guri thangna nangya tani humble bini fuel belai bango power bo bisik budget bo bango hungka ba Chandrayaan 3 ken ro jago naimano fuel no banchirina bagai prithibini je gravity magnetic system by guri riwoi bos kai orbita hoririru amon pore tesa talno bo haiken gurirmang soft landing khlayo tani humble budget komni bagai mo Chandrayaan 3 Bangalore landing khanya ngakai talni south pool norokoma talong khorman nanya ngakai 23 August 5:27 PM ISRO ni website ISRO ni YouTube channel ISRO ni FB page tai DD national norok omo live telecast naimano noranti science geography ni interest tongnai norok nanya khai naimano gao video no sajak khai norok like khadi te comment kai sadi norok nanya den naya tai Tiprasa rok da science field ko thanga khai norok chara sajak comment klai sadi am sunu tinin video hambai